Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Hakabedai pat ba kajingpan no objection certificate jong katnan Geological Survey of India. Naka ke HEDC nakabenta banjurep iki marpo kandau haki benta ba pero jong jela. Henne kasngi ka arp kandai terik mentau naiweng arjakat pra. Naka liang uba latip langkar kongor ubalong ru UEM badekmi ya katnan Land Mines and Minerals jong ka HEDC ulong baka sarkar India kadai ban pelacua ya ka jingkhang ti doyong hakani ke jela. Ba nakalang ka HEDC ru kan saa ya ke NOC sya ka GSI. Uba latip langkar kongor ulamaham ru igis iem neki kliat nok sen charge nong. Kiba ay ki NOC klaim ka jing pentep sya ka HEDC. Hakaba ulong balada ki le persya kingat haki jing psya penstam ki bating e. Kumman syupen kemau hangne ba ka HEDC klaweng no ya baro ki NOC. Ki bayadai ba ka jing ti yo mar pok handau uranium. Hapo Mount Haba Southwest Castles District. Kabala pentrei dakatnat UCIL. Katnat Geological Survey of India. Haka arpoi trik mentau benai naiweng arjakat pra. Kalapha da ka jing tho lengba ka town committee. Land Mines and Minerals jong ka HEDC banpan NOC nakabenta banjurem iki mar pok ndau hapo kani gejela ki bah apo upo usam jong kerilom khasi haru mentaru umpalong clear ya ka application jong banpan NOC ban exploit ki mulzo sasando ki mar pok ndau ni wong bai ka e ka bangi survey ka e bangi report kan lang bai in submit check sin kaman hak application yinum na back sabi kata unhap ban submit yengi ke ki deposit minerals kedan ni ki mar khondo unhap submit ingkat no ran to kata re koi min hap object application jo number 2 lara ye ki mar khondo jongi laban da ke NGT baka kata environment de da explore ma ki pa di mar khondo jongi kamlele Long, kau ini hapan I direct baik, ini long baik, ini kilong clear baik, ba ke GSI, ini hapan yang usokar, bala dah ukak ban expose, ukak ban survey, ya kimar pokendong jengi, ban tip kedan katno, ban say kimar pokendong jengi, uru din pelat show duyong jengi. Kang maki umar jengi long, ban survey maki umar pokendong jengi. Inca, tunung lah orang kan. Yudu yang juga kimsa man say, kalau mau kipat ngina NOC nang ni borong mana je survey kamu ni park lo juga, dalam kaman say. Ni nung lah apa ngina hab ya boleh. Pelat duyong juga, ni ngina ban survey ban expose di mark lo juga. Kino CM, kiram basnong, kibuan nak nulu company kipa kelam cing tip transel, saya punishment ka baby. Kanu kuno company kabawan macina no kan kabaswan kalam jing tip jongi kanu su jongi ni sipet kai action ngan chimiki